E rere ai ngā wai o Te Rotoruanui-a-Kahumatamomoe, ahakoa ngā taumahatanga o te wā. We take for granted the absolute beauty and the value of these lakes to this community. Our environment will look completely different if that wastewater is discharged into this lake. E rere ana ngā wai atu I te ngahere o whakarewarewa I tēnei wā. Engari tata ki te wā hei hanga I tētahi mahere hou. I guess the disturbing thing that we're seeing more recently is the idea that the council might seek to discharge treated wastewater into this lake. E ai ki te kaunihira o ngā moana o Rotorua. Kua whakatūria tētahi rōpū mahi hei aromata wai I te kaunga o te wai. But it's our councillors, our council, that will make the decision. And so on the 20th of May, we have an opportunity to turn up to council chambers en masse and to have our voice heard. Kua whakatūwhera e te kaunihira o ngā roto o Rotorua, tētahi rōpū mahi, ara he hononga o ngā iwi, ngā hapu, te hapori, me ngā kai kaunihira. Ko te take kia whai wāhi ngā whakaaro o te hapori ki te tukanga tirotiro o ngā kōwhiringa. I think the other thing we want to say is that we have made it very clear from a rangiwiwahu perspective, and I know others have, that we want to be engaged directly as the iwi of these waters. Hei te rua te kau o Mei, ka tū a Nicki Douglas mā ki mua I te aroaro o te kaunihira ki te tāpai I o rātou ki te ngā mo te oranga tonutanga o te wai. Mai o hapānapa, mā Aukaha.